سرنویس خوا جاوید هیویدارم دنگی me baş e. Hevalê Dengê ku te baş e. hevalê ku deng bigirin eğer deng baş nebe heval ji kerema xwe re îşaretê bidin me hevalên hêja îro me got em ê li ser rewşa nû ya ku niha li Rojava derketiye holê biaxivin bi kekê Musa Kaval re Doktor Musa Kaval re bixwe li Parîsê ye û her wiha rewşa Kurda ji nêz ve dişopîne çi li Başûrê Kurdistanê be çi li Rojava be çi Bakur be û her wiha çi li dîasporayê be hûn dizanin li Şamê rêkeftinekê çêbû diho li ser Arwar TV me viya weşam yani bi rastî yani çawa ku Kurda dixwast rêkeftin wilo derneket holê ez bawer dikim kekê Musa tu jî wilo fikirî lêbelê baş bû ku şer çênebû ya ku me tesellî kir ez bawer dikim ew bû şer çênebû beriya ku ez nirxandinê xwe di wê derbarê de bêjim ka em nêrînên kekê Musa Kaval bigirin kekê Musa tu bi xêr hatî Xêrdar bî keke Ehmed. hevîdarim tu başî hewa Parîsê jî hewa Parîsê jî divê germ be Gelek xirab nîne. Gürey ve mevsimê he yani ve demsalê. daliyê siyasî de ez dibêjim Hal de aliyê siyasî da be Parîs e tu zanî meşhûr e rewşa Parîsê ya Fransa. tu Zanî zanî Kurda jî Kurdî serpiyan e belê. derbarê ev rêkeftina ku niha li Şamê pêk hatiye de rola Fransa jî girîng bû ji ber vê yekê jî rayedarê Kurdan yê Rojava ji Fransa jî spasiyê xwe kirin destpêkê ka nêrînê te em bigirin derbarê vê rêkeftina ku îro li Şamê pêk hat te tu çi difikirî û weke sernivîs jî me avêtiye divê ji vir şûn de Kurd çawa tev bigerin Belê. Fermo Spas keke Ehmed ji bo te û silav ji bo temaşevanên Arwar TV. Rastî Bas dikim. derbarê beşê yekemînê pirsê da te got ka mû çawa fikirî têne dîtirê jî Kurd çi bike. Belê. Yani fikirîna me da hemî wexta tişt li dilê mirov ve girêy dilê mirov hemî tişt mixabin çê nabin. Ev tifaka hejî ser Kurda hate ferzkirin yani hate pesmandin bez dîsa ve tiştê erênî jî pozîtîv jî lê têde heyn girêy rewşa Sûriyê û girêy rewşa cîhanê mirov vêca lazim e wa tiştê erênî pozîtîv zêde biket û pêş da bibet û yê nerênî jî kêm biket. Ji eve girêdaya beşê duyemînê pirsa te Kurd ji niha paj ve çi bike. Emin ev pirseka giring e ku te kirî Kekê Musa li derbare da ka ez dibêjim wê pirsê em pişra serbizkirin weke te got yani aliyê erênî û aliyê neyînî hene ne hineke destpêkê aliyê erênî pişra aliyê neyînî bike bêje pişra em vegerin ser divê ji vir şûn de Kurd çawa tev bigerin ez bawer dikim wilo daha wê zelaltir vê fêmkirinê rast bêjî. Aliyê erênî ew e ku yani hêzên yani zimanê Kurdî çanda Kurdî hatiye qebûlkirin wekî prensîp wekî mebdeî gerçi zimanê Kurdî vê gavê nîqaşê sertê te kirin ka dê perwerde zimanê Kurdî resmî bîtin yan jî dê ixtiyarî bîtin li derbare da hêj giftûgû hene
و هکه اختیاری جی بید چوا دی پیش و بشیتن کدیمایی که ببیت رسمی هیوی دارن او ایک یا دوی هیزن سوریا دموکراتیک ناچن وکی فرد تسلیمی لشکر سوریای بکن دی او بیجنه فرقه یعنی که ترکی بیجنه تیمن سه بیجن توغایا پیکتیتن هجمار آوی ممکن ما بین 10 حتی 15,000 آدا بیتن 12,000 او هزین چکدار ین کرد پیکتیتن و هرین کردات مینن زیداتر تمام رسمیت داده گریدای بین پازارتا بروانی یا لشکر سوریه و بس او همونها دپاریزن ما مثلا لگوری که داخویانی حتیه دایی همو هزی کردا مثلا آخا کردا yani hizin ekunahal kederi vazife dikin ve deri ve dumine. Bele, u jaynuere jî ku ew dibêjine lîwayan ji tûgayek ji bo Kobanê heye, ew jî dê girêdayî bîtin hêza leşkeriya Helebê ve bes dîsa ve Kurdin. Ev tiştekî giring e û tiştekî muhim e. Ya dijî îdara zatî ya mehellî dîsa ve diyare her Kurdê birê vebin, bes asayişa emna bêjinê ya Sûriya dê hêta nav bajarê da. Min eve bend ittifaqeka giştî ye û yaş hemiya muhimtir şer hêta rawestandin, hêvîdarin cihekî dest pê neke. Ev jî xaleka giring û pozîtîf e. Ji vêrê ewtir yanî giringtir ew e ku yanî her wekî hikûmeta Sûriyê û hindek hikûmetê derdorê cînar nexwastine Tirkiye dixwastin ku ne îdara zatî bimînin ne hêzên leşkerî êd Kurda bimînin ew ser neket. Ev jî muhim bû. Ya dîtir ya îcabiyat din ew bû ku ittifaqa yanî hesta Kurdîtiyê ya netewî gelek pêş da çû. Yani em bêjin tibahiyeka netewî yanî konsensûseka netewî ya Kurda hemiya çêbû ser asta xelkê Kurd û ser asta partiyên siyasî û di derbarê de rola Rêzdar Mesûd Barzanî û Herêma Kurdistana Başûr jî roleka girîng bû. Wasa her wisa di derbarê de herkê em dizanîn Senatoya Emerîkî qanûnek ji bo parastina Kurda bi resmî pêşniyarê Senayê kiriye. Ew jî mumkin e hundirê 5-6 meha dayan kêmtiriyan zêdetir bikîte encama. Ima ev jî gelek muhim e. Emerîka ev qanûnê tenê wisa kêm derêxistîne. Yekî ji bo Bosna û Kosovo derêxist bo parastina we wextê hingê jenosîd hebû. Yekî ji bo parastina Taywanê, yek jî ji bo parastina Wadî têrê derxistiye. Dîsa ve her navbîna Çînê da û wa da wêdeka hey problemeka hey. Lê derê da ji bo Kurda jî nedê derkevît. Taywan. Yani derbarê Taywan. Taywan û ew dîşe ew cezîrek dîtirê yanî giravek dîtirê wê derê heye ji bo her dûka ye. Ja evê tenê hemî tiştê pozîtîf in û gelê Kurd li her erdekê jî ji xwe pêşadan dan. û ev xwepêşandanên Kurda, ittifaqên Kurda ji dervê bêjin ji dervê bêjin em bêjin wekî yanî ji xwe çêdibîtin, partiyên siyasî jî rastî piştgirtî kirin. Ev tiştekî pozîtîf e ji bo Kurda. Yekemîn cara tarîxa Kurda da tiştek wisa mezin peyda bidin. Ev tiştê baş in. Tiştên negatîv ev e yanî îdara zatî bixwe wekî hikmê zatî wekî ne merkezî vêgavê ya tehlîkê da rastî. Çunkî naskirîneka resmî ya hikûmeta Sûriyê nehatiye kirin
و حکومت سوریه کلتور ویا سیاسی جی هر اوه که کرداب حلینن در فتا بگرهن او چندی هایی جیش دستا درخینن یاد بیوش تشتاقی جه اتفاقانی جی هش وکی هم بیش اتفاقی کاته امضا کردن سر چند خالکا بس چواتیا جه به جه کردن آوه تطبیق کردن آوه چه اتفاق نهاتی نکرد یعنی این همی گاه اتفاق های عربی بین اتفاق یعنی اتفاق و تفاهم جه فهم کردن بله فهم کردن اتفاقه فهم کردن یعنی یا دست بیکی یا چی بوی جبو چوان اتفاقه بیتا جه به جه کردن بس آلیت آوه هر وکیل بیجن انسترومانت یعنی آمیر جه به جه کردن حتی نه دشنی تا نقاش کردن و دشنی دی سر تا آخرتن جا تحریک مازن یعنی یا توری دا که حکمت سوریه هجت آبی گردید و تایبتی بین تأثیر دولت انجینار نخواستمت ترکیه بر بگردن که اتفاقه هایی جی یعنی شکلی بمینیتن تراستیه دا یعنی سر میدان شکلی بید شوان بین حتی نه ترکیه چرا بیشین reaksiyonیشی نداینه نگوت یا باشه یا خرابه یا کران هر وکی یعنی حتی نه چه نیت دیار نکرینه جویت تا برین هر نیت دیار کردن گوتن هویا و برهو به وقتی مثلا چون اسکر سوریه هات شر کردن و او تاخین حلب شیخ مسعود و یه دیتر داگر کردن و صدا کرد هات نکشتن و شتید او کردن جگرتی کردن yani Peki Musa Vezir-i Kare'de ve Yetirke Hakan Fidan got Doğu Şev Agahiya Mece Çebu yani te vati ku berya ku jiraya giştira be aşkere kirin ji Türka rahatiye gotun. Ne xeyr yani evvel tabii ki diplomasiye düğün şef agadari başı çiğne ya agadari ne böyle he ne gotune başe anji ne baş. Ne xeyr hiç ne gotine agadari dest peki daha bes ev اتفاق او سعودی سناتورین امریکا پشتکی او ترساندن çünkü دستپی که دا سناتورین امریکا گوتی و امدی کردا بپارزین بحث مجاوا نکر بو سلو که ترکیه رجب طیب اردوان تلفونا بیجین ترامپ کر بو گلک هاتونی چوین چه بو نیدین مو نزانید کاتوا تلفونا دا چی بیه بس نه احتمالا که خورد هیا بگمان روشا کردا مجاوا هاتیا نقاش کردن بس احتمال هیا که ترکیه بگاوی بشه که ترسید که او اولیا پروژه قانون سنای واسه برفره بیتا شروع کردن که پرچ خوندن کردال کی داره بیه بیتن نفخدا او قانون سرورش بیتا بکاریناندن بگومان دولت ها ترکیه بیتشته نخوازیتن بجا ندیره که Türkiye hatta ha çür bejin daxyani nedayne dilevenine bes ne diyecek ku hem imkaniyet xab karbinitin ku yani tedveci ihtimal heye ku devlet atıl dış derbi keve ve ittifak xrab bike. Yani ittifakı xrab naked diye ittifakı bxana derkedi çünkü gelek valata kabul kiriye bes de olsa ki sen ku ittifak ne ta tatbik kirin ne ta bjekirin yani cehkirin da cehbejkirin da çiş deste ve beten dikkat yani mesela zamanı Kurdi ne ta xondun ne bita resmi mesela hezim Kurdi beçak biminin hatta o fırka yani toğaya ku ناولنته قیمن و وصابی کردیم که چه تأثیراوی چه قوتاوی نمینین هدیت نافلش کرد سوریه دا بحال هید اداره محلی که همه که شکلی بمینید و که sabah بله ما بسا گوتنه خوش بیر نکه لگوری وی رکفتنه تو گایه که جهزن کوبانی و چه ببه جبو حلبی yani taybeti jibo Şeyh Maksud u jibo Eşrefi. Yani navi Şeyh Maksud Eşrefi derbasına ve lebeli ulu.
herhalde ji bo بله wî بله ye. گوته مرکز و دل حلب بیتن Belê. مجموع کوبانه معنا به هر وکی تا گوتی او Na محلین yek کردی tugayeke ji bo Kobanî tugayeke jî wê li Helebê be. نه همه Ama اول کوبان بخواد دل حلبی بید دیگری دای حلبی بید ew girêdaya Helebê ye, girêdaya tûnela Helebê be wê. Lêbelê tê gotin ku wê tugayekî jî taybetî bi Helebê ve girêdayî ji bo Helebê be. Yani ji bo Şex Mexsûd او Eşrefî. او جی که بید باش بید بگو ما Belê. یعنی دیگه به حسانه به کرتی هکم رو بیجیتن جد مین تلوی داره بشه دیمینی پرساته گلو کرد چه بکن هکر ده درباره دا تشتگی تو هبیتن سر بشه یکمینی پرسان کارین برفراتر بکن هکر نه شین بینه سر بشه دیمینی پرساته شکرن Da karî bêj. Yani divê Kurd çi bikin? قناعتم دی کرد چار بابت دا هشیار بن چار خالا دا و Belê. هر چار خال دی پیگ و گریدا اینه یک لواز ببید یا دیتری همین لواز ببید همین هفته تمام بکن چونکی دیدری دا مثلا کردی مثلا پرسا کردی پرسا هبون و نبونیه نه بس بوش بو خوازم اشارت بیجی بکن نه بسش بو روژ آوا اگر روژ آوا تیگ بچیتن دی دور ایت سر باشور چونکه هنده در دور دی هاریکاری حکمت مرکزی جی بکن که اوجی یعنی مافین کردا باشور لواز بکن شو او داخواز های هم بینین معاش کردان آدنی همی هجتات گرین که کردا بیجین لواز بکن هر آسته دا یعنی دی باشور او کن و پشت انگلیجا یعنی پارچین دین دی کردستان یجی چه حق و حقوق بونای ناس کرن سیاست اکا یعنی حلاندن کردا و نهیران مافین و دی بردوان بیتن جا دیدری دا اف پرسا کردی روژاوا پرسا که هینداری علاقه قای اگزیستانسیالیست یا کد بیجن زمان انگلیزی یعنی پیوندی ها به هبون و نبونی ویا جا دیدری دا پیدوی قناعتام چونکه تا گوت تا ویدیو من دیت نامه خواست بزانی چار خال هنت هر چار خال آدا پیدوی کرد پینگاوا برفره باویجن یک اوه آستا سیاست نافخایی وقتی بیجیم سیاست نافخایی یعنی سیاست پارتین کرد هر چار پارتین کردستانی پیدیه که پارتین کرد ویجا میکانیزم که هفکاری نافخوا دادانن ایدئولوژی تو دیتنی تو هزری تو جیگ جدا جید بن بس بابت که ده همید گهنه ایک او جی پاراستنا هین ملت کرده و حق این اساسی جا چه چارچوبا سرقابونی دا بیت هندک چارچوبا فدرالیزم دا یعنی اتونومی دا بس فرم یعنی شکل اداره کردنی چید ببلا ببش هف جدا جی بیتن تشتکی دیتر یه جوهری هی او جی پاراستنا ناسنامه گلی کرد و هبونا و روجالات ناوی دا و که ملت اکش چار ملت روجالات ناویش بو بره پیدویه که پارتین سیاسی میکانیزم که هفکاری اتناف خدا چکن یعنی هر چار پارچین کردستانه و وی میکانیزمی آستا هندری دا روش بروش خورتر بکن و بکن که هر وقتی پیدیه بیتن همی امکانا کار بینن جبو پاراستنا گلی کرد هر جهت تدا بیت نخواستم رو که روش آوایه یا دیتر یعنی اتفاق هندری یا کردا یا سیاسی یا دیتر سر آستا دیپلوماسی سر آستا دیپلوماسی جی لازمه داخواز این کردا سالال ببین چه نابید هندک بیجن ام دیجی دولت بونا کرداینا و هندک دید بیجن نظام برایتیا گلا و هندک دید بیجن نظام چه آستان آف دولتی در مسئله هندری کرد نفخداف کن بس آستان آف دولتی دا دیپلوماسی Mamosta gotuna bratya gela bu fasafiso. بران از هست که از روزی که پروگرام که سرویری چی کم Belê. فکر که گردون برین 2300 سال دست فکیه سر نکرد یعنی اول جامعه که بین کفشه خواه نداره خسته یعنی برین 2300 سال
بحثی ویتی تا کرینه و او دبه و چو جاراجی سر نکرد که تو در فتح بدهیم از خوازم دو گوت نابیشم گرنته وقتی برایتی و منفعت کبرت اویدیتی ریدا میدان آخفتی نیدا و بله نقاش دا برای اصلی حقیقی جدای که بابه که بوینت هر رمازن بوینت پیک ناکن سرا بله زاویه که سرا تشتکی بچوک سرا سروکاتی برپسیاریت کارن شر هفته کم سالات گلک ناخبن و جانو هفته کجن ایجا به حسابه بی که دو ملت که هن هبونا وات نبضانا ولات و زمان و چاند و کلتوره وقتی ملت دیتی قبول نکاتن هبونا و قبول نکاتن او برایتی دی چه چه بیتن یعنی برایتی ها گلات تشتکی وصانه که منطق و جوهر و طبیعت و سرشت انسانیت بخواد خوشی اتفاق روشیدا قبول نکاتن نه پارزیتن بله مخابن هیچی کرد هنه سلوگانا براتیا گلا داویج محمدی برایتا گلا چی که او جهد کو بله کرده حتی نه خدمت آوا که 10 سال روز آوا جینارت واید برا بو مهم بله دانک من گفت خالا دویمین خالا تماسا دیپلماسی کرد بله بله خلاصیه گلی کرد گوتی ملت سر پیا بمین هر که نه هر چهار پارچین کردستانه فرق نینه کرد باکور باشور روشالات روشاوای مازون بچیک پیرمیر جن همین سر ملامت مدی سر مثلا کازیه او مروه حاشا حزیره به سرش تکان بیجن به وجدان را بو کازیا که چکا کرده بلاف کرد نه برو صدا هزاران کرده بلکه میلیون کازیت خواه بردان و ادبیات اکثر هاته چی کرن فلسفه اکثر هاته آوا کرن کسی دست ملائکت دا کسی که من تشتکی بالکش دیتیه هر شش پیغمبریت مازن آدم و نوح و ابراهیم و عیسی و موسی و محمد و زردشت کم دبن جبرائیل شوی وتیتن دستکی و دا کزی هیا دستی دا خریطه کردستان هیا مازن هیا و او پیغمبر همید بیجن بجید کردستان بجید یعنی ادبیات که درس میکرد تدانی بله یا درس میکرد اما مهمه اما خالا سیه خالا چاره کار لوبی اروپا همه اردا بردوامید بس بردوامی تینی کافی نه که لازم مرکزیتیت بود چه بیتن کوردیناسیونک چه ببه پارلمانترین کردان هل همه اردایتن بلدیادا کردیتن نویسکارین کردیتن روزنامه‌وانین کردیتن اف کردیتنی و هزین خواهین محلی هر پارچه که هر ولاته که هر دولته که کوردیناسیون یعنی هماهنگی که اتنافادا چه بیکرد مرکزه که تینکتا اولی تیری بیتا داناندن و همی پیگره و کار دیپلماسی بردوام کرد مثلا وکی نموزش امریکا سنای امریکا دا او پروژه قانونی بررسمی یه تسلیمی سنای کلیدی سر آخرین بیدیه لینسey Graham senatör Amerika'yı بله هر دو پارتی مازنه سناتور اکیش پارتیا جمهوری یک جیجا دموکراتا و پیشگرتیا هر دو پارتیا بس بیدیه قناعتا من کرد بر بگرن که پروژین قانونی ولات همی ولات این که دیگن کرده شر داعش کرینه فرانسا، آلمانیا، بلژیکا، هولندا ولات این دیته وان ولات همیا داجی کار بیتا کرن که پروژین قانونی به شکلی bu parasından kurda beni kabul kırın. Bu avayke geçti parlamento Avrupa'ydı. Beni? Bu avayke geçti parlamento Avrupa'ydı bir işte ki. Buna azimette ahmiyet edeme parlamenterin netevi. Beli. Çünkü parlamentin Avrupa gelen huma evji ne gutna tarasta saat hoş. Bes hindek biryarın parlamentin Avrupa ki tavsiye edin. Rasta. O ki şiret. Valla zeden ağın berçam. Beni?
Welat zêde nage berçav. بله چونکه 12 سال میلیونی کار کیه 12 سال از زانم بله. چوا چیده هندک بریار مجبوری نه چته دینه تایبتن بس اف چته تو کیده و کی توصیه نه و کی نجین شیرتن بس پارلمان نتوی وقتی بریاره بگیریتن هندک بریار به داوی پتیری دولت حکمت به پابند دیلیتن یعنی هم آستا دولت آنها هم جی هر وقتی تگوتید آستا بیشین پارلمان اروپا داشی لازم کرد و خواص برفراتر و بدون بتره بدومینن yani Kurtiyat bizim servan her şarkı. Ev ji bo giştî Kurda. Yani Kurdê Rojava li gorî te divê ew çi dîqet bikin. Yani bi taybetî Kurdê Rojava yê ku di asta pêşî dane bi xeteriyê ve rûbirû ne ew in. Kurdê Rojava vedere da du tiştene yek ev tifaka xwe biparêzin çünkü hevê gavê berxwedanek yani hewildanek heye ku Kurda bikene dijminê ku de mesela Şamê xwastiye ku eneke ser serê xwe bişte Şamê. Bes eneke se neçû. Her tiştek ew helwesteka gelek durist bû neçû. Lazim e wekî vê gelek helwestê dî şexs hene. Naxwazim navê te bênin. Hemî 10 kesek pişûnînin hezken bişne Şamê ser navê Kurda tişta bêjin. Lazim e vê derê Kurd vê tiştê nekin. Teslîmî vê xeletiyê nebin. Tecrübe me ye hey ya Kurda çawa vê bêtifaqiyê û çawa van bêjin hindek kes nefsewaya biçûk e sanahî ittifaqa Kurda dixwazin xirab kin û zamanê berê da jî vê tiştî lazim e Kurdê Rojava nekin ev jî bi rastî tiştekî baş bû ku neçûn û lazim e jî daxuyanê belkî dabin jî bidin her paş ve bila daxwazê tosa neên yani Kurd hemînê pêk veçîn yan kes naçîtin. Mamoste tu zanî yani di taslaxa rêkeftinê de jî heye wê wezîrê karê parastinê Kurd be û her wiha cîgirê wezîrê karê parastinê pardon cîgirê wezîrê karê parastinê wê Kurd be û her wiha di wezareta hundir de jî asta bilind de Kurd wê wezîfe bigirin. Ew jî cêgir eva diyare. Belê. û yani dervê herêmên Kurda mesela em bêjin Waliyê Hesekê her wiha rayedarê Peyebilind yê Qamişlo yê Amûdê yê Kobanê û her wekî din wê Kurd bin lê belê ji dervey sînorê Rojava dervey sînorê Kurdistanê jî di nava hikûmeta Şamê de jî Kurd di asta bilind da wê wezîfe bigirin. Yani ew bi taybetî divê çawa tevbigerin çi dîqet bikin da ku tu zanî Şam ciheke leystoka ye dîroka Şamê dema merû dinêrin pir leystok tê da çêbûne çawa divê tevbigerin da ku li Şamê careke din leystok li hember Kurda pêk ne. Belê welatên Ereba yek hemiya باور dikin pitirê siyaseta navdewletî û siyasetê şûpandîne û serkeftî bûne nabêjim hemiya zêdetir besê kişwa Sûriye ye Şamê yani û çi rehem tê da siyasetê da nîne me dîtiye birayê pisman pisman heta taxtê pêxember da Çînan dine serê Elî Muawiye yo Elî tê dîtin belê çawa hîlelê kirin hîlelê wê kirin jad vê derê de û dewletê cînar jî piştgirtiyê dikin ji bo navê min got gava mezin ya rîsk tê de yani ya tehlîke tê de ew ya mayî ezanî mumkin e hindek wezîfa bidene hindek Kurda bes wekî wezîfên hekû dibêjin teşrîfî yani onûrîk yani wekî yani yani dilê wan xweş bikin. Dilê wan xweş bikin bes mesela heke cêgirê wezîrê parastinê Kurd be bes çi wezîfe dersi da nedin. Û çi ye? Wateya xwe namîne. Nexêr yan jî cêgirê wezîrê ji derve Kurd be bes çi rola û nebîtin bêyî we tifaq bê nekirin bêyî we
سر کردا دیجی کردا بین داناندن وقتی گل دولت کواکی جینار اتفاقا چیتن استشاره پینکن رعیا و نورگرن او اتفاق جل دیجی کردا ممکنه ببن یعنی تو دیره دا چوه بدینه بجاش بنا بریم گوت یعنی جه کرن آوان اتفاقا یا مهم اوه دی چه وقت اب جه کرنه و راست در کرد تجربه نه بس yani butnaka Kurdî kevnayê dêjîtin dewlet kêfişkê kîrî hindînê kêriyan bênê kêfiş Erebanê digirîtin. Yani Mamoste ez naxwazim Belê? ez naxwazim em bikevin xalê din bi taybetî derbarê Iraqê de, derbarê Îranê de, derbarê Tirkiye, Suudî Erebistan de lêbelê bi taybetî bi rewşa Rojava girêdayî tu zanî niha piştî ku Elşara Ehmed Elşara çû Şamê şûn de giraniyeke Suudî Erebistan li Sûriyê çêbû. Zaten Ehmed Elşara bixwe jî li Suudî Erebistan mezin bûye û li wê derê tev li El-Qaîdê bûye. Dema di nava Daişê da bûye jî bi rêveberiya Suudî ra di nava têkiliya da bûye bi taybetî ji dawiya 2024 vir ve jî piştî ku ew çû Şamê şûn de têkiliyê xwe bi Suudî ra pir xweşin. Suudî niha li ser axa Sûriyê her ku diçe zêdetir bi bandor dibe. Tirk jî li ser axa Sûriyê hûn dizanin bi bandorin. Li ser axa Sûriyê gelo yani giraniya Tirka û Suudî Erebistan çawa wê bimeşe gelo wê bibe sedemê hin nakokiyan yan jî wê Suudî û Tirk qasê ku em niha dibînin tişteke wilodîne bi hev re bimeşin li ser axa Sûriyê. Tu çawa dibînî? Dijheriya berjevandiya navbeyna Tirkiye û Suudî de hey. Bes Türkiye dixwazitin wat dijheriya kêm biketin Suudî û Tirkiye û Misr û Qeter wekî helwesteke hevbeş ji aliyekê vel dijî Kurda aliyê dîtirê ji dijî İsraîl û şeklekê şeklal dijî İsraîl û Emerîkayê kar bînitin. Lê di derbarê de tiştê ez mulaheze dikim yan jî tê hizir dikim û dibînim ne Misrê bawerî heye ku zêde rol bidete Tirkiyeyê baş dibînît û ne jî Suudî. Çünkü Suudî jî Misr jî ne cînarên Sûriyê ne. Eger rolekê zêde bidene Tirkiyeyê û gavê Tirkiye dê piştgirtiya Suudî û Misrê wa bixwe bikarînîtin ku roj bi rojê zêdetir giranahiya xwe li Sûriyê ser Sûriyê çêket. Şirexê dîve Emerîka û İsraîl jî hişyarin bo dürüst nabînin û baş nabînin hindî pêçêbî jî nahêlin ku Sûriye bikevîte dibin mahiyet yan jî dibin bandora welatekî dîtirê wekî çi Tirkiye bît çi Suudî bît çi Misr bît bandora Qetrê hey bes Qetir Hind welatekî mezin nîne ku yani aliya eskerî de aliyekî dîtirê de bişêtin bandoreka mezin çêkin. Bandora ya îdeolojî fikirî ye çünkü Qetir piştgirtiya dijîn hereketa Birayet Musulman diketin û evê tenê jî nêzîkî wan e. الشرع و هيئة تحرير الشام جي يعني زيادة نيجيكي وانا اتكارم بيجن بجد درباره دا قناعت آمن إسرائيل و أمريكا هندي بيتشي ببيتن ناهلن سوريا تمامي كبيتات بالباندورة تركيا ممكن هندك فایده هندک مفایا بو ترکی جی قبول بکن بس حدودک دی بو هبیتم دیاره شوی خطا سور نهیلن در باز ببید Yani tu ihtimal dedi ku
زیدبونا باندورا سعودی لسوریه و ببه سدمی کو باندورا ترکیه لسر شامه کم ببه. اجبرته چونکی رژیم سوریه ممکنه آلی فکری دا ایدئولوژی زیاده خانیجی که سعودیه بکردن بله. آلی دینه دا وی وقتی خانیجی که سعودیه کرد و فکر وهابی وهابی زانی اوجی یعنی باوریه که دینیه و زیاده تر 100 ساله دست بکریه بله. اوی گاوی sürüşte tişti yani deş Türkiye çekip Türkiye'lisin. Ya diyor Türkiye bandora Türkiye ve Suudi ne vakiye ki? Türkiye mümkün atali askeri de hatta nehad gel Kurda havcaya Suriye Türkiye bu Kurda zarbal Kurda bede tu pişgirtiya yani ve bekaten ali askeri ve istihbarati و پرورده کردن دیجی کرده بس حوجه سوریه سعودیه گلک آلاده هست هم حالی دیپلماسی چونکه سعودیش ترکیه وگاوه خودتر از سر آستا دیپلماسی عرب و جناب دولتی جی یادی سر حالی آستا اکونومی سعودی ولاته که زنگینه دشه تنجا ردیتر سوریه دانی تسر پیا حالی اکونومی ده ترکیه نشیده که ترکیه امزانی اکونومیا و یا خرابه جا اتفاقا کنه هات نابینا کردا و سوریه دا چیویه ترک دی برگرید این کندی چیوید حساسیت بردوام ببین نابینا کردا و حکمت مرکزی دا جبو که حکمت مرکزی سوریه آیا عسکری و استخباراتی و هیفه هوه زیدتر حوجه و بمینیت به ترکیه که باندور خال سرزیده کردن بله مامۆستا زانی هی ترک لە عەفرینێ و هەروەها لە سەرێ کانیە jî rojê pêşiya me da yani gelo ez yani min texmînê xwe wilo raber kiribû nakokiyekê di navbera Enqere û Şamê da wê çê nebe ji ber ku eger Kurd beşdarî hikûmeta Şamê bibin ki cigirê wezîrê karê parastinê Kurd be, cigirê wezîrê karê hundir Kurd be, tevê wateyê ku Kurd beşdarê hikûmetê bûne. Dî nabe ku em bêjin hikûmeta HTŞ jî. Dî divê em nebêjin hikûmeta HTŞ, hikûmeta Şamê. Kurd di vê rêkeftinê da behsa Efrînê jî kirine. Behsa serê kaniyê jî hatiye kirin. Lêbelê tu zanî li Efrînê û li serê kaniyê Tirk hene û Tirka li wê derê bixwe girêdayî sîstemekî çêkiriye. Yani qasê ku ez dibînim niyeta Tirka tune ku sa zû xwe ji Efrînê û serê kaniyê bikişîne. Dema Kurd beşdarî hikûmeta Şamê bibin müşterekê hikûmeta Şamê. Gelo wê nakokiyeke di navbera Şamê û Enqerê da çê nebe. اگر مو سرشت تشتا بنیره الخوازای تشتا بمینه بنیره بله بس روش سوریش بو ممکنه چند ساله نه دستی سوریه دانه نه دستی ترکی دانه دیگه دستی امریکای دانه و حوال بندین امریکای جلسر کردا جی دیمینیتین گلو کرد دی بشینه اکلیت خود گل امریکا خودتر بکن و روشک واسا چه بکن هم امریکا هم سعودی هم مالاتی دیتر پیشگرتی بکن که دولت بیانی جینار مثلا ترکیه ایران باندورا و هزیت و سوریه نمینن که یا ترکیه راستی اشکاله نه وکی مثلا امریکا یک هاتیه بخواه قاعده که یعنی بجن بارگه که عسکری دانان دیالوی داره یا همه رسمی ارت اشکال کردیه تاگیر کردیه و سیستم خواه هلوکی تگو دانان دیه حتی زمان خواه دبستان آده و که زمان رسمی دنه خواندن
و ایدئولوژیا نوی دیتی یا ترکیتی و فلان نوی مسلماتی بلاغ دیکن زمان و چانداوی جذبو بیده بگومان لازمه مفکره بفکرید که دماوره دا افنا کوکیه دی فره بن یا دیجی گلو اف رولا هر وکی تا گوتی و بجین کردات ناف وزارت پاراستنی دا یا هنری دانه گلو حکمت سوریه نه چه وقت فکرید اچه به حست کتن که کرد ببینه پارچه کش دولت بجین سوریه بلای خصوصیت خواه بپارزن زمان و چاند و کرد ببیت هزه که هاریکار جبو دولت سوریه و اگر اف نیت لی سوریه هبید حکمت سوریه هبید اوی گاوه بگمان لازمه داخواز این کرده مشروع بندیتن روا بندیتن شالی دیده جی لازمه همش بیر نکن هر وکی سروک ترکیه بخواجی چند جارایی گوتی دیده ما داوی جی گوتی تأثیر ترکمن حکمت سوریه دنی دا خورده تمام رسمیت دا چه رول وکی ترکمن نینن هجمار وانجی لسوریه زیده نینن هجمار ترکمن بله هجمار جنینه بس وکی شخص وکی او کسیم کش آسیا مرکزی هاتینه و گل و کار کرینه و شهر کرینه و فلان نه عسکر داد یارت استخبارات عسکری داد نه عسکر داد جهدیتی نه جهد مدنی دا ممکنه رولاوا هر وکی سروک ترک اردوغان جی گوتیه ممکنه رولاکا خورد هبید جد ویدره دا نکوکی اک دید نابینا کردا دا و نابینا وادا دا چی بید جد گلو حکمت مرکزی دی چی کتن اکب عاقل بیتن کردا شخاب دیر نواقیتن چطه کرد بیجن دی زیادر پیشگرتا ویکن و دی ویگاوی رولا هم ترکیه کن هم جاو کسیم کش بود ترکیه بود دولت کاجینا جا ترک بیت ایران بیت ایکی دی بیتن دی رولا و کن حتی تمامی را کن چونکه اونا نه وجدار بهات نه سیوری نه لگوری رکرتنی تی گوتن کود و او کسی کو نه همولاتی سوریه نه دوی بچه yani çeji aliye hete şey ve ye kudnava hete şey dene çeji ye de nava YPG dene. YPG و YPG. İşte aha geçen tercih biceykenin ev muhima igave. YPG şit sanahi bir yara bicey bikatin. Bes devletin Suriye bağır naken bir şey sanayi çünkü igave lazım teklif had gel Türkiye'yi xarab ket mesela o وجبو پاراستنا دولت اخوا و هماهنگی داخل هنری گل کردا و گل ویدی اخراب جیبه من مکی استراتژی قناعتا من منفعت وادانه بسیاری گزاره وادانه چونکه هندک دولت بخوازه نابینا کردا و حکمت سوری هر خرابه بجبو که رولاوا بمینیتن او جهه واب به هیا بله Mamosta em beru dawiye hatin babur nizike 43 dakika em duwaşana zindî dene dawî da tiştekî ezanım pir tişt heye tu dixwazî pêjî roja pêşiya me de em ê dîsa wiha bername zindî çêbikin ji bo îro tu tiştekî bixwazî dawî da bêjî kerem ke نه گفتم خلاص بگرک سپاس از بو تلفن ez jî we spas dikim heya carek edin ji we re û her wiha ji temaşevana re dibêjim bimînin di xêr û xweşiyê de. Xatirê we. سپاس خشیر